Je li to onda tajna sretnog braka? To je tajna sretnog braka. Ljudi uopće ne sjede tu zbog zlostavljanja. Ljudi sjede zato što su se potrošili s idejom da oni stalno nešto daju, a da zauzvrat ništa ne primaju. Ali po načinu kako mozak funkcionira, oni ni ne trebaju primat direktno. Oni moraju sebi nalaziti to što im treba. Jedini način da budemo sretni, da uživamo u dijeljenju i nabavci sebi onoga što mi treba, a ne da ja čekam da mi po mojim zaslugama ljudi udijele ono što meni treba. Pa tako ću umrijeti od gladi. Je li to onda tajna sretnog braka? To je tajna sretnog braka, da nabavljam ono što mi treba i da svijetlim drugima. Šta će oni s mojim svjetlom? Hoće li ga prekrit, hoće li ga koristiti, to ja ne znam, ali ako sam ja radosna da svijetlim, onda sam ja se naplatila kroz tu radost.